Praise God, my name is Patrick Chaka. Karibu sana, ninawakaribisha kwa hii channel yangu TikTok, niko YouTube na Facebook. Nimependa kushare na wewe scripture ninasema kwa kitabu cha Matthew chapter 6 verse 33 ambayo inasema tafuteni kwanza Mungu na haki yake na mengine yote tutazidishiwa. Kwa nini tutamtafuta Mungu? Kwa sababu ni yeye chanzo ama msingi ama foundation ya baraka zetu. Kwa sababu watu wengine wametafuta baraka kuliko kutafuta Mungu mwenye baraka. Ndipo unapata watu wengine wanapenda pesa lakini hawataki kupenda Mungu ambaye atawabariki na pesa. Sasa Bible inatukumbusha kuwa tutafute kwanza Mungu, kwa sababu tukipata Mungu tumepata kila kitu ya Mungu. Nakumbuka Bible inasema Mungu alitumba kwa ajili ya mema. So tukitaka mema tutafute Mungu ambaye anapeana mema. Ndugu yangu, nimekuja tu kukuambia hiyo kitu. Tafuta Mungu kwanza na haki yake. Wachana na vitu zingine zote. Tafuta kwanza Mungu. Ndio ukitafuta Mungu kwa haki na kweli, Mungu atakuwa anakupea zile vitu zingine kama kawaida tu na bila kumwomba mambo mingi. Mungu anajua haja ya moyo wako. Ukimtafuta kwanza atakufanyia vile yeye mwenyewe anataka kufanyia, kwa sababu tunabarikiwa ni kwa mapenzi yake. Anatupea kila kitu kwa kutaka kwake, na kwa sababu yeye si mwanadamu, anabariki na anafanya kila kitu kwa wakati wake, na hadanganyi hata mara moja. Ahadi zake ni za milele. Thank you so much. God bless.